khusus di Indonesia. Gapaje dalek baraka mi makurang. Baraka mi makurang, magi na kuaro daripada cindolai na bitai batena masapalino Masapalino na bita. Tetapi ia ko waktu sempayang ni, waktu na yurusu agama maka napalepan ni jama-jama linona ia cindolai lakain na makareso bainina dupay yolo asele na. Deta matapa ikatay ko magaluki maga ni galung ni bapa na maga ni galumu nakadanapay domping sisan na matasa asena maga niya seta dua ni punna sisan na puri sangking ken romane li nagabaku jadi di dapat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir iro pungala ta'ala mutusu nabi untuk maringi apa tiruang agana pake itu agama kami namatan reri sisena pungala ta'ala untuk napitangi agama lenge batena pungala ta'ala patanri agama nahi jajinapai bunga jajinna nabi tatu napitame meni pungala ta'ala araja kuasana untuk mewai agamana. Makanya waktu jajinna nabi ta dikenal dengan tahun gajah. Maginia setahun gajah. Iro waktu iro angka raja Abraha asan Napoleon raja yang ambisius melo ilau tanah Makkah untuk hancur Ka'bah. Apa ni saya maka dia matu Ka'bah we cikal bakal nonroi tompo agama matandri sisena pungala ta'ala jika kana melo narutungi Ka'bah. Ia waktu ero kebetulan jagai Ka'bah nenena Nabi ta italla Abdul Muttalib. Ia nerlo pangajari roh tentara Abraha. Apa angkan ni romero pasukan dengan mengendarai gajah, raja pilihan, ondo raja nero gajah tentara Abraha. Ia kok jokai tak tinrit tanai. Abdul Muttalib napa gajari raja Abraha ia kok Ka'bah melo murutung berarti agama mujaru-jaru pungala ta'ala balimu. Tapi Raja Abraha degaga pungala ta'alana. Jadi marajim itu tu peli pengajari tau degai pungala ta'alana matarumui napa maju gajana melo rutungi Ka'bah maka dia pungala ta'ala wa arsala alaihim toiran ababil.
utusui manu-manu ababil asanna tarmihim bihijaratin min sijil untuk rempa iye tentara bergajah. Aga narempakan ni batu karikil pole neraka sijil. Ya ko menurut penelitian maka ia batu karikil adalah virus. Virus corona dia napita biculat de, tapi seluruh dunia orang takut. Virus nalai ababil pole neraka sijil pada rajanna karikile. Ia ko tapai rupat dempat na burung ababil sininna nakan sabbo pada dau purenan riulla. Biasa kemitan katu dau purenan riulla sabbo maka tu modelena. Faja'alahum ka'asfim ma'kul ipancaji sabbo pada dau purenan re ulla. Ia koiro virus ero nakan nai lekak na gajah tembus latu buah-buahan. Ia ko tahu nakan na langsung boro. Mak goro boro majabauna. Gangkan Raja Abraha sendiri lari li su kampuna dina dapi ya mana mate. Mate mana sidi pasukan bergajah. Maka ia naro yasang tahun gajah okuniro jaji nabita. Napitangi pungalatala aku asana untuk mewai agama na yang kaya tahu coba-coba untuk jaru-jarui. Waktu najaji nabita napitangi sifat kenabiannya. Kenapa pak berasanjur nahi? Nabi lahir dalam keadaan tajan carilla killa. Macahaya waktu najaji nabita cahayana nabita sempak pede apie na sompai toko Paris. Matau-tau ngetuero apie na sompa toko Paris. Jajina nabita cahayana pede apie oko Paris. Taparangi saloe bakat tasi enonroi masoro-soro to mapak dua langsung mati silalona. Berkat cahayana nabita to nasari pamase nania asalamakang. Yan ronak kada guru tajak par ilan barasanji kebetulan dia baca dapat barasanji jiu tambah cede. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqaw wa khuluqa la zati wa sifatin saniyah. Nayro nabita to nasari pamasenannya asalamakang tau kami nasuku ancajingan na suku watakale suku to sipa na ia komelo ki macin rolai sidi tau ta sapa suku ebilah bermacio to ki suku nabita suku watakale suku sipa tidak ada celah. Angka tahu makasi watakalena sipa na tamamuka. Nabita bunga jaji mopi tajak carilla killa letu batoa nabita tercatat tahu kami nasuku magaret tak tapana onro suku nagaret tak na nabita ia ko angka tahu majata pana mak depe macin rolotoi magaret tak cede dena pada ini
Iya mah kokwe kon kata magarata, to mak depe. Pede magarata, idi pede majatap. Magi nak koro, amo magarata makwe dena suku garatan. Nabita suku matui garatana. Magarata pinabita na Nabi Yusuf. Biasa tita Nabi Yusuf. Ode. Tapi ko makadaki magarata Nabi Yusuf atap bawan ni. Ia ko matengangi makira-kira lasuna makun raya na lalo Nabi Yusuf. Capu lasuna kira pak jalok na naira dena seding pak natangay Nabi Yusuf. Honro garata na ro. Angka Ustaz Pawi ia komiki magarata anak ta. Ia koi tampui baca-bacangi gare surah Yusuf. Barak magarata anak tako jajiwi. Nasang Ustaz tanya. Angka to ngamaka malakang ni. Tunai tampu na baca lengi surah Yusuf. Jajiwi majata pana. Na telepon Ustaz mai pala na majata pana anakku na baca les surah Yusuf. Maka de gere papi bali na Ustaz kiringa nga gere foto na bapa na. Oh makwe iya coco ambo na cinro lagi. Tania garata na nabita melo ya cinro lagi apa magarata Nabi Yusuf magarata pinabita. Tapi tania garata na melo ya cinro lagi. Ayana tu ampai degaga foto na nabita dega foto na tu. Magina dega foto na ang kagamasi malay sar makibua baleho. Napasang ni wiriwata tanay gili pangotoy miti talap-lapoy matu de nasadari. Jadi gaga foto na bita apa tani meto garata na melo cinrolay agan na pala sipakna. Dua sifat na narampi guru ta Ja'far ilan na barasanji kaling-kalingon na. Pertama, syadidal hayai. Nabita matan resiri. Laingi matan resiri, laingi mega siri. Ia ko mega siri na tawe biasa na maluta-luta. Amoy pakasiri ko si sami de na masiri apa mega mo pasirina talu karoba pi. Ya ko si sami ang parang de na paduli. Tau mega siri na yun. Tapi matan resiri malak manini. Anu wadingi posiri aja nak kada pagawi amo mak dape de to na cinnay. Napai arua taung umuru na nabita maca ni matan resiri. Ya ku arua taung kelas 2 SD bindingi anak ta. Nabita anak biu-biu. 20 itampuna mate ambokna. Anak tauna mate indokna. Ipiaro ko nene na 2 tahun na mate to. Lanjut ipaliaro ko murena Abu Talib. Arua tahun na ipiaro ko Abu Talib. Iero Abu Talib 2 telu wijawijanna na dek to kasih nama sage na Andrena. Jaigang na ya komelo na pandre anak na nakalangi na pasiada inurena. Dengan harapan amonan recek dek kosi paka mase-mase ki baraka turung genna itu. Amo anu cek dek kosi paka mase-mase ki napaturu baraka ipungalatala genna itu. Amo mega koyak dapai denang kanamelo genna.
Watuna manre siada sapui senna. Kebetulan melo japui nabita pakan rengi ni tay liman na ali miloto japui nagatang liman. Magi nagatang liman na nisang alena nabita. Iya menumpam mak sapui saku pun na bola. Masa iya milo medangi? Kinagatang alena. Menumpam mak masa iya medangi? Iya si palanya makokwe ngaromo iya to na manumpang iya to na melo cocong lepa piru mamiok ko bola betanata we na parisura nabita na pamanaras sipa tujue napatuju sapui senna magi majanci pu ngalatala ilalanna hadesa kudsi wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi pu ngalatala patuju atanna narekoiro atai na poji patuju sila surah selena. Jadi komelo kina patuju pu ngalatala aguri patuju pada tarupa tahu. Makoro janci na pu ngalatala. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Amasei kotane namasei ki polease langi. Komelo kina masei pu ngalatala amasei pada tarupa tahu kolebo na wanilino gangkan na makada guru ta iya komelo ki mita sipa tuju angke ko 25 itagare 5 ya pada letu si di kanan si di kiri pada lain jama-jaman na pada leto ya komit beppa melu ijappu na timpu 5 gek jappu ko beppa kanang ya ko talo kanang aja ga kiri matu kanang angka konde-konde kanang apam panas kanang maga pi pale na jappu kiri lepi masupi matu iro pura timpu lelean na to si kiri dene suruh langsung kerja nisami matu aja mana pura ina jama denan nau denak kada iko kanang ya mana kobe patoliko lupa ya mana di masupi denan noko angkat maleki duit ba iko si tarimai denan noko magi na kuaro kanang simbol punggawa kiri anak guru mengerti punggawa iyo kiri iya memang terima duit tapi tajam ko malika jam tangan iko pakai kamu tuh kana tapi cedi malika cicing ulawang iko pakai kiri bangga si kiri amo soy matan reto pak ya pitangi iya si pak lanya to makokwe punggawa dia mengerti ko anak guru kurang ngajar atau misili punggawana imondo to 5 roca iya nak kada guru takun kalyadain asipa pada ko 25mu wala takun kal ainain aja tasipa pada 2 mata tah magatosi 2 mata we yatosi tu paling 2 mata mak bali bola ingat bapal lawangi na desi semanahanang kaneritai 2 mata si jalik-jalingnya
Mongolo makku aki makku mana nih? Agili siki makku mana sih? Denang kana melo si tiro. Iwa ko nabiba ipala. Malasi si wali dena pamago-mago. Mago no tu bali bola. De malaperru dua mata Di makade guruta aja talai sipakna dua mata. Pakai bawa ni makita aja talai sipakna. Ayana tu na popunga la tala korange wa fi anfusikum afala tubsirun ilalan nawatakkalemu dega hamu tanga iroe. 25 padahal tapi sifat 7. 2 mata mak bali bola dena si jeling. Tanga-tanga cek deh. Ala ni ro sifat na 25 aja tali 2 sifat na 2 mata. Yang kedua, sifat yang menonjol adalah tawadu. Tawadu. Alena jai ila fi kajena yamato tepat pangi pakaianna yamato perai dadi na bembena yamato tetengi sebolana magi na takok sandala na po guru ta Ja'far ilala barasanjin na ye sandala pakai kami na mariawa tabi kuye sandala lai pake lau masigi ipake mo bitawe madecing oni sandala na Bilal na pakewe lau masigi mo bitawe mas sempajang hayalas sholah lau kimi mas sempajang hayalal falah lau kimi to pakala jiko bangi te makada hayalal falah betul itu pada lau kimi to pakala jiko deta lau tak pakalangnya leta sandala na pake Bilal mo bitai mas sempajang mo bitawe pakala sandala na oninna angka nyoko suruga angka mumpita nokolino makanya ku masuki matu na dega sandala ta 2 mina barang ku denilala suruga angka to malai natipangi wajajuna hidup sederhana amo manipung gawa tapi dena langsung nak biar wajajuna ko sope sempat natipang pangulut ta Umar sempat makamalakang ni waktu na yobi ko si dirajat terima goncina Baitul Muqaddas maka dia tahu baju balota tak pakai raja mau biki na pakai baju balona maka lalai nasat di pak magai biasa naita nabita ite pawajajunna nabukai baju balona napa napasang wajajunna 10 telu patepan menrek mangolok ko raja napa yoko pintu gerbangnya ibila memang ni patepan wajajunna si di 2 telu apa 10 2 maka dari raja tania pa iya lau tajenge untuk terima goncina Baitul Muqaddas tawadu mak cinrolok ko nabinna sampai 10 telu patepan wajajuna nah apa 10 2 tanya apa iya kau pus apa cik di kaya sang Umar iya pita patepan no ko kalepak na bicu dah kalau iya season na langsung ta masalah raja lolo raya tanpa basa-basi digapan saratan niga pakwero pungala ta'ala patarakai da raja na tawe rigau angkana si mata mappa katuna ale alena perra idadi na bimbalana betul na jama-jama lino ye maka dagaki dina pakareso na bita sempa alena perra idadi na bimbalana na paham meman na bita maka da iya tulino na pancaji po nga latala memang onro makareso ye kong katau kolino na tia makareso salon rongi komisuru gawat di monro
onra makareso mitoko lino cuma pakasingi pahata onra makareso dua ya karesoi lino akhira pakaresolino nabita tetapi ia kolino na jama de na passayalena te ia tomi na dapi ina jama te tapi ko akhira na passaalena ia na tumpai makada pangulut ta'ali i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada ia ko makaresolino ki anggai meki tu mananungang betul na ia ko puro ki papisau ki bahaja pasi sangadi pasi milongki tu malampe te apalagi kok bangi tahu papisaui pura pasi masam paja napa tapogau barakat tu na lengi pung Allah Ta'ala te moce demi talolongan ko pura mui masam pajang napa patarusi insyaallah barakat ko tu ya ko kampota khusus di Indonesia ega paje dalek baraka mi makurang te baraka mi makurang magi na karo de pada cindo lain na bitai batena masapalino te masapalino na bita tetapi ia ko waktu sempajang ni waktu na yurusu agama maka na palepang jama-jama linona ia cindolai maka ia tu tau macindole ko na bita cede mi jama-jama linona jama mega polianna mega onroeganna polianna na pake kolino lattu matena angka mupa na sesa lattu suruga na pake tapi terperhatikan itu makatai jama-jama lino te mega jamanna liwa repana dade nasidapi o komu pilino de nasidapi apalagi letuk suruga de gagal letuk suruga te apa mau tu sampajan na jama toji lino na cede mina lolongan te tapi tau magamai macam lo kana bita cede mi jamanna tapi mega palolongan na onroeganna sidapi atutunganna na boko letuk suruga pamasena pungana ta'ala wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gada ya to si ko akhirat tajama mak jama agama ki angga aleta makada melo nikmate baja jikon kata kasa agama apari-pari ki mate gaki dina ganna bangi tawe apari-pari ki atau makada matu cinampa pi maka batena bitta pitangi contoh kemudian alena mewai si wolong-polong isak bolana alena tetengi isak bolana nasi bawai patete si 77 nabita newai si balireso isak bolana nabita jagaiwi isak bolana magi terutama makunrenna apa ia tu makunrei kode nai jagai makunrei kode nai jagai gangkan na masalah kedona dena tama suruga amolakai na milot tama suruga nagatat ajena papa guru na bitai ia ko makunrei de nai jagai na salah kedo amot tama suruga lakaina na dena tama suruga bainina tabe nagatanya jewe si wali jeko dua bene dena tama suruga lele wali jaje moci di mi bene kota mamai suruga nabita malak dan najagai makun reina apa iya mi wadi jagai makun reye apa arwane ambokna lakainna anak boranena anak arwanena iya mi wadi jagai makun reye amo mak busa-busa timuna ustaz semacerama mapidato sampoi makun reye sampoi te makai lakai na ucaca pada bombo iwita
tetap tak buka. Makanya si di makun reta neraka nagatanya jena ia parwani. Makanya jagai makun raya. Nasawa ku jagamu makun raya. De nagaga pada gampang na tama suruga makun raya tu. Makanya biasa supaya di mana-mana ku mau luka tulimi ga makun raya. Mamiraja ki mega makun raya. Lauki pasai megato makun rai. Oko sikolangi megato makun rai. Oko tokoe mega makun rai. Insya Allah oko suruga megato makun rai. Amin. Mario tu pertama suruga makun rai. Sini no masalah magampat tama suruga makun rai. Pertama asalan najagaini sampaja 5 wattuna. 1. Yang kedua, napasuku ni puasa Ramalanna. Yang ketiga, najagaini kehormatannya sekaligus kehormatan suaminya. Yang keempat, naturus sini taat kepada suaminya. Apa mina pogau amode na menre makka makun raye ko na pagau ya pae arua baban na suruga mobi ya tola arua baban na suruga mak dapai tingnya mana tama suruga na ko tama ni suruga makun raye amode na tama lakai na salah itu dah ni kalau suruga ya ya api di orang ini, amo tama ki suruga, nadena tama nagataki. Magi nakoro, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dan bertanggung jawab kepada makun raina. Nah, jadi perlu ijagai makun raiye. Waktu naitanai nabita, ma hakku zaujati minna agar rohana makun rakuidi. Salah satu makannya bita wala tahjur illa fil bait. Aja muasara bainemu, aja musalai benemu sangadinna bola panonroi. Bola panonroi. Iya ratu na mega balama kokoy apa magay isalai bainewit palawangan. Jagai wi makun raye, iya ko tama suruga makun ray insyaallah. Menyematuki tamai di apa magai bahkan ia ko makun raye nasorong ilakain na masu pole bolana untuk murusu agama maka ia makun raye lebih mariolo tama suruga 500 tahun ketimbang suaminya magi na mariolo nakda nasabak melo ipamode untuk jampu ilakain nama tu amo pak galung ko tanogi makotoro lakain na makareso bainina dupay yolo aselena deta matapa igare ko magaluki maga ni galung ni bapa na maga ni galungmu nakada napay domping sisan na matasa asena maga niya seta dua ni punna sisan na puri sangking ken romane li nagabaku jadi ditra bani jadi nasorongi nacalowi lakai na masu pole bolana untuk murusu agama yole makun tama surugai sini no masalah lebih yang kadere yang paling penting sifatnya tawaduknya nabi itu wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum nayaro nabita to nasarne pamasenannya asalamakang napoji pakkere esibawa tau padie wa yajlisu ma'ahum napoji to itu datuda sibawa menanro napoji tau padie nabita newa situdangang angka sabak nabita liwa padina mapadi pina Bilal mabolo pina Bilal iye Bilal angka mo sandalakna iye sahabat na nabita
Julaibib asanna amosan dalak na dito gaga. Malesa-lesa aja na. Te. Maponco watakalena dena lampu lakana. Liwa bolonna dena man sabatiranna. Mancaji aib okko badina watiro ko dena manasa indok na ambok na tawe. Macik di tawe si bawangi. Nah kebetulan Julaibib di mana kasih ganon ya to nama jatapana, ya to nama lotong, ya to nama bolong. Dena lampu lekana, dena sandala. Tetapi tulisan pertama non remas sempajang. Cuma mengerti aku tuh kasih sunna roe. Dena memang tengah tahu kasih Pak Nisa ngalina makana majaje kasih tapaku Tapi agak kejadian Nabi tadenan rewa. Bolana kodena lau jolok situ dangang ngiro Julaibib. Teh. Macik di tu si bawangi. Tapi Nabi ta dena lisu kodena lo sifat dua jolok sifat bicara. Teh. Aga pembicara Nabi ta terakhir yero na podang Julaibib. Dega gajek gaga 477 murmak bene. Macawai Julaibib makada nigat melok pasiala ka anak na liwat jana tapaku teh nisa moto kasi baja tapana teh macawa-cawa Nabi talisu ni pura ni wasitu danger pemange ang kasilaw dega 47 mak bene nakada deji gaga poji ka kasi cawa-cawa Nabi ta yang ketiga kalinya dia dapat 7 mak bene Julaibib nakada ya kuan kapoji ka melo ka langsung lekatan ni liman ko Nabi ta napeden rek jokka mangimpuru mana sini na sahabat lain lah mana kay ronala liman na we to malabbi mana kay ronala liman na nagatangi si tinro makada Julaibib kenro ki je melo law nakal accio bawan no je nadapi bola na si dia tau sogi arung. Bola tau sogi arung oko diro lepas si Julaibib. Na podangi pun na boleh. Kadai nabita. Ang kaji anak tanah darah makanja tapana maminasa kaji makokwe letuki. Makadai pun na boleh. Alhamdulillah. Pada kona tumpu ka ulang surah ta'ala reko idik melo mancaji manituku. Maka dia Nabi tatani ya iye Julaibib. Nah karuh jolo. Langsung berubah. Jolo podang indok na. Teh. Alasa mina podang indok na pada tiala dai. Teh. Na podang indok na. Angke Nabi teletuki anak ta. Weh tarimai. Nah kada untuk Julaibib, aja. Aga na sanga kitau. Maka kanja tapan anak ta. Ni kasih Julaibib de gambang kaiwi. Ning kalingay anak na mapangiwang ambo indo masui anak na embo. Lemuga hanya watat dorakai nabita. Maka day pungalatala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nigi dorakai pungalatala niya surona ia tu tahu pusa man nafsansa. Teh. Tarimai Julaibib mbo. Tarupasay tarima. Apa nana emelo wanita solihah. Makanya tapana tetapi nasaba ilona nabita de mungkin apa kasiasi ka suron Allah Ta'ala itarima ipak boting ipak kawin pure kawin ngesona wanina napai leso isa de panamatin rosi bawa angke pangobi nabita pak melo mamusu tahu kwelei jadi mangobi tojok kana soe memang musuh ko Uhud. Neng kalinga Julaibib maka dai pacio ka. Sila lomu je boting paru koe. Aja na wonro pacio ka. Magi na koro nisang alena Julaibib terpaksan kasih beneku mi poji ka la wonro matuakku dua-dua na cacaka. Jok ka mamusu
Iripaki kisah Sahid Julaibib. Dia na sempat malam pertama na mati. Tapi waktu itu pakali nabita. Pakali salangi waktu itu. Iparese pasukannya. Iro waniro pacapuran. Magi pasukanmu. Ganda manamu. Ganda. Iya. Dega kurang. Ganda mana pasukannya pada deni gaga Julaib kasih na samopi ganda onro dena kasih na yacu Julaib. Makanya bitakin apa Julaib. Oh iya na tuh de gaga. Iparesay ternyata ke Julaib mate na diodara pitu kapere sadena na uno napa mate. Mate sahi Julaib maka nabita sendiri miti we matana alena kokong Julaib apa bicu mito mitau na kokong Julaib. Napa na paci-pacingi, na walungi, napa na lena sendiri lemah. Nah, itu keberasaan itu maka dah nabita, na poji, newas itu dang atau pedie, na siara itu malasana, na patak bawa matu itu matena. Alena sendiri. Kokongi Julaib, dia nasana Julaib napa dah lemah. Pura lemah. Cak gilung ina bita maka dia sahabat nama itu tak cak gilung nah kada witai bidadari mak betangi Julaib dalam kisah yang lain maka naita nabita nalai olina Julaib nasabak babolona nalai pancaji arang bidadari sini no masalah melebih yang kadere itulah sifat-sifat dia contohkan oleh Nabi. Ia kuang kamu wat ditala tabokongi insyaallah amode gagali sutawata angkatota poleang. Ti akka malakangi maka insyaallah apalatukangi kuang katau de panasading apalatukangi insyaallah membagi-magi tu si bawa Nabi tamatu adalah surga pamasina pungan taala. Dan saya serahkan kepada Pak Kua untuk baca doa. Menyematosa di Pak Dua baca doa Pak makilo-kilo ngijolo. Jadi aja lo tak dapat makilongnya tu Pak Kua. Nah, insyaallah jadi saya kira demikian saya sampaikan. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.